Lijepi pozdrav iz Biograd Boat Showa. Trenutno se nalazimo na jednoj od ekskluzivnijih jahti izloženih na ovom sajmu. Dobrodošli i molim da se ukratko predstavite. Ime je Dino Kren, voditelj prodaje za firmu Luka Marin iz Murtera. Mi smo predstavnici za Absolut plovila za Dalmaciju. Zajedno sa matičnom firmom Adriatic Wave, distributerom za Absolut plovila u Republici Hrvatskoj, Sloveniji i šire. Evo, tu smo u Biogradu, predstavili smo 3 plovila, Naveta 58, Fly 52 i Fly 50. Tu na Biogradu smo zastupljeni već niz godina. Ovo je jedan od naših, ajmo reći, najvećih sajmova i nama dosta bitan, pogotovo što je u slijedu poslije svih svjetskih sajmova kao što su Cannes, Genova i evo nas sada na Biogradu. Kao što smo rekli, dosta nam je važan ovaj sajam jer tu isto zatvaramo neke od poslovnih pothvata iz drugih sajmova i naravno predstavljamo plovila na domaćem tržištu.